Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo dinastija tortu. Prvo pripremimo sve što nam je potrebno. Odvojimo 5 belanaca i umutimo. Dodamo 7 kašika šećera, i jednu kesicu vanilinog šećera i umutimo u čvrst sneg. Dodamo 100 g seckanih oraha i 3 kašike brašna. I to umutimo pa sipamo u pleh na papir za pečenje. Veličina pleha je 35 x 35 cm. Koru pečemo 15 minuta na 180 stepeni. Ispečemo još jednu takvu koru i ostavimo da se ohladi. Za to vreme pripremamo fil. U 10 žumanaca stavimo 2 kesice vanilinog šećera, 7 kašika brašna, ne prepunih, i 3 kašike gustina, i 250 ml mleka. Dobro umutimo mikserom. Preostalih 500 ml mleka i 6 kašika šećera stavimo da provri. Dodamo umućena žumanca i kuvamo na srednjoj temperaturi uz neprestano mešanje, sve dok se fil ne zgusne. Ostavimo da se ohladi. Umutimo 250 g margarina i 200 g šećera u prahu. Postepeno dodajemo ohlađeni fil. Kada umutimo, podelimo na 2 dela. U jedan deo stavimo 50 g kokosa, a u drugi deo 100 g otopljene čokolade. Hladne kore presečemo na pola i isečemo ivice, tako da dobijemo 4 kore. Stavimo jednu koru na poslužavnik i premažemo žuti fil. Preko stavimo drugu koru, pa brown fil. Treća kora, žuti fil. I na kraju stavimo četvrtu koru i brown fil i tim filom premažemo celu tortu. Kada se torta ohladi, ukrasimo šlagom. Ako vam se dopa ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!